Kandi online silapha Universal Music Group sizo celebrate lapha into enkulu Ndlamlenze sicela usazisa Ngiyabingelela mfowethu kunjani sikhona sezwanga konje ukuthi uthe yini uhlelo lwakho sithi uMaskandi online Maskandi online bingelela abantu Maskandi online siyethemba ukuthi niyasibukela la nikhona kwinto ozakhulu ukukhuluma nani namhlanje kanye nomethulo indaba zenu yebo namhlanje sicela ukuchazela abantu ukuthi size ngani lapha namhlanje ngimenyiwe mina la kwathiwa ngize nje namhlanje bengazi ukuthi namhlanje ngizonikezwa ama platinum nama gold so konke lokhu kimi kusho ukukhulu kakhulu ngiyathokoza into obungayilindele kushuthi hayi bengabe bengifihlele uyofihlele hayi siyabonga Ndlamlenze kube umsebenzi omuhle sinathi siyakubona ku social media siyayazi into abayivezayo siyayazi ngiyathokoza kakhulu baba ngiyathokoza kakhulu namhlanje baqinisekile abantu ukuthi hayi ngasasa na inkunzi lekhona emandaba kulungile sicela nje ukuthi Maskandi online usekele kuphelele Maskandi online siyabonga